hama kollam beenumwa suwalaki misra faah kurabwa fi ba kenduge miskin galuma hawal kuri farata 2.8 million rufiya hawal kuri biwahaka miha gina adadige faisa riyasi intikhaba dimako miskiten galuman MDP sarukarun hawal kuriruga mi masakkatuge kita percent nimifa veto miswal mi dannawali rajyega migota warak gina rarratuga mashruta dehas 23 fana haru fashafa etam million rufiya MDP ge eruge MDP verina gai farataka deefawati mi faisa ki dawlatuge faisa mi faisa ki rayatunge tax faisa em MDP mifada kankama warabbodati khiyane be wati miswal dannawali kendu miskitu kita percent masak nimifa veto algonu daira kas bifada eta kame dimai fave e miskituge wara koda percent nimifa huri wara madu bayaku tibegen emaseke kure gendani hagigatuge algonuge wahaka jawabuge skuri denne fadan gaabil bayka no maseke hawal kure fawani ehemumuge sababun me mashru laswege midani eratuge rayitone sengiwada annone mashru lasef me wani kihine wegen kan mi sarukaru gebbes ihumalen oge me fawa kamenno ehem bayaku hawal ko fawa mashruwe gaabil nombe ka hawal kurumge sababun e mashru lasefa mi wani agudmenge sarukaru gaaymu fahun hawal kuronu mashru ta midani nimemu inge to midani nimemu irad kurabya mi anna aharaki rajyege eki kankolu tahuga algonmen warak gina mashruta huluwana haraka wegen dan parabo shukriya